ngasi yamna nungaitaba paw ama mayam punamangsu taramani ko Assamdagi nupimacha mari Bangalore da thabak suba chatpa adubu mari mak siduna leiramme tanjasida haijagadabadi aikhoi Assamdagi nupimacha yamna mapanda thabak suba chatli ko aduna mayam cheksi biou wafamse sima haijage aduga karamaina sirino karigi sino adudi khangdiry adubu isagi yum isagi family thado kanasu mapan chaning banate isagi family da sen thum khajitang waba amadi mapanda sen thum do khatang tanjalaga di isai family se khara phagadra khanna chatpani ko kanasu isagi family isagi yum isagi khungang thado ga chaning banate ba adubu ngasi di aikhoi Assamdagi chakhiba nupimacha mari karamaina tauribano khangde siduna leirame haina ayukta paw mayam ama mayamnasu uramani ko aduna haijagadabadi aikhoi nupimacha singna mapanda thabak suba mayam ama chatli aduna section na lebiu haina video se pujarakpani aduga aikhoi Assam gi CM na yamna asoba thodang ama lobire hariba nupimacha mari se Assam tana purakpada sarkarna achoba mateng tawgani amadi nupimacha mari do karamaina leikhidabano karamaina sirami bano haibadugi sabsaba investigation tawhangani haina wafam punamak akhoi Assam gi CM na thambi khare ko Assam gi CM bo haingai ta thagat pro phongdok chari ado ngasi di family mari do kyamuk yamna moi gi thamoi da numai ta wa phauram ngani abase mayam khanbiu ko numidang pha wari sanarami hai ado ngahak leiraga angang mari do sire haina paw pirei hai aduna ichinaw mayam cheksi na lebiu haina video sima semjabani ado hairiba family mari se sabsaba justice phanghanaba amadi tungda asugumba thodok amuk thoktanaba aikhoi gi leiriba Assam gi CM amadi akhoi gi central government amadi akhoi gi state government gi akhoi pukning chinghenjage aduna aroibada haijagadadi mayam cheksi na leiminasi sen thum tanbagi tamakta aikhoi punamak mapanda thongnari base isagi family gi khallaga loina thokpani ko adubu section na lebiu wafamse si haijage sen su yamna darkar tai sen yaudana hingba yaba nate ko aduna sen tanba thoiba khoi nupimacha sing section biou wafamse sima haijage ado matam yoraga karamaina siribano karamaina sirami bano habadugi sabsaba investigation je puthok piraknaba aikhoi gi Assam gi CM amadi leiriba central government gi pungning chinghenjage dongasi gi di loisanjarege chinaw mayam yamna nungaite Assamdagi chakhiba nupimacha marina asumaina mafam karamaina tawrami bano siduna lerami base yamna nungaite asiba hakchang mari do purakpa matamda Bangalore dai Assam tana purakpada changdoriba senpham se family singduna puthokpa ngamdoribraba puthokpa ngamba taragasu kyam wana puthokani aduga hekta asiba hakchang da purakya hairagasu piraktoriba nateko aduga changdoriba investigation mayam tawdoriba thabak mayam do yamna lukhraba thabak neba adubu akhoi gi Assam gi CM na thawai yaudraba hakchang do pura ani haina Assam gi CM na adu khudimak akhoi gi Assam gi sarkar na tawrani haina phongdok pire ko adu ichinaw mayam section na lebi wafam se si haijage pari mom channel se bu yengbiriba mayam panam kui kai khomnajari ichinaw mayam haujik yamna nungaitaba pause mayam panam mangnasu tare ko aduna haujik haijagadabadi aikhoi nupimacha sing yam section biou yamna cheksi biou haiba wafamse si haijage tanjasida muka haijagadabadi Assam gi nupimacha marina mapana thabak suba matamda thabak suba chatpa matamda asumaina mafam khangdana haibidi karam haina karigino khangda makai siduna leirambase yamna nungaite aduna akhoi gi Assam gi CM na sabsaba lakhot kadaba thodang lakhat pire aduga mafam khudimaki CM su mai gi thodang phajana tawrangani ko adubu akhoi Assam gi CM di hainingai lete aduki matik phaba awabada mateng pangba hagulakpa student singi tamakta achoba mateng pangba hiram khudimakta akhoi Assam gi CM di hainingai lete aduna Assam gi CM bo hainingai tan thagat phongdok chari maram aduna mayam da haijagadabadi mafam khudimaki CM na asumaina tawrakani tawroi haise haiba ngamjade aduna mayam cheksi na lebiu haina wafam se haijabani doichinaw mayam ngasi aina haijaribo wafam se karigino haiba matamda mapan lamda nupimacha mari duna sibase aikhoi
asam tana puraktoribase asam tana puraktoribasida changdoriba senfam aduga mafam dudagi karamaina puraktoino adugagi permit lathoktoriba adugagi changdoriba investigation tawdoriba mayamdo ko ado yamna laiba thabak natiaba adubu akhoigi sem sarna hairiba khudimak tawbidorobanina yamna ayangma matamda thawai yaudraba hakchang marido yeura aniaba adubu atopa CM singna asugumba thabakse tawbigadra tawbiroidra khoidi khangde karigumba ekhoi gi CM na hariba thabak ase tawbiramdaba taragadi family singduna isagi family se ware haina mapana thabak suba chatkhriba asam gi nipa masa marido mai family duna purakpa ngamdori baba ngamma taraga su kyam wana purakani asugumba mayam se ekhoi asam gi CM na yamna yengbi yamna mateng pangbi abako aduna hariba thodok se kana amada thoktana bagi tamakta section na lebiwa famse si haijage aduna video se pujarakpani chinaw mayam hariba thabak se Bangalore da thokpani haina mayam nasu loina pawda taramani ko aduna ekhoi gi maitei masa nipa masa nupi masa su mayam mapana thabak suba chanai ko kaigina abde isagi family gi khanbada isagi family khara phagatna ba isagi family ki khanbada isagi nungsi garba family isagi nungsi garba yum isagi nungsi garba khungang je thadoga mapan lamda chanari bane ba sen thum tan bagi tamakta aduna section laga soidaba ngamdaba haina matam khudimakta alert abu imanaba tinaraga su adegeidi ekoi samina ma thamina ma tawraga su section biou ko marup na marup hat pane be wai su myam lei ko adubu marup puno phate ba su nate ko ado ngasi gi akhoi asam gi nipa masa mari se kar maina siri bano adudi huji kwa su khangdiry investigation gi matung da khangani aina tanja se da haijaga dabadi marup thajanu hai manate marup na marup hat pane afam se asisu akhoi langchek bazaroi da badung wa fam ni ko aduna haijabani chinaw mayam haurei bani pa masa nupi masa singda su haijabani mapanda thabak suduna leiri bani pa masa nupi masa singda su haijabani ko aduga amuka su mapanda sense yam sauna phangi hairaga su isagi anakpa khongangda isagi anakpa seharduda sen khara likna phangaga su isagi yumdagi suba chatpa taragadi hena phagadra famse sisu haijabani ko asi aigi oiba wakhalon thamjabani mayamda aina taksabadi na chade ko adonga si family mari duna kyamuk yamna waram ngani imung manungdo kyamuk yamna nungaitaba phaurum ngani ko adugi tamakta mayamda haijabani ko cheksi jasana lebi oina adubu akoigi asam gi CM na haikrabadi haikrabani akhoi asam CM na sigi matang de investigation tawni haikrabani na soidana ayangba thuba matamda karam haina oiribano thodok ase abase asigi sapsaba mayam da su langlala ninse puthora ani abo afamse sima haijage chanaw mayam asam gi CM bo haningai ta thagat pa phongdok chari amuka su haijage mapana thabak tawduna leiriba nipa masa nupi masa sing section section lebi afamse si haijage thagat chari ngasi gi video se matang asiga loisan jarage ko video se ga soiran yaw khiba kya lerege su ngakpi waina pari mom channel na yengbi riba mayam puno ke pham dei kong non jari chinaw mayam video sang nai na hapa sungam ngam de thabak khara kanduna tawbani ai video hapkat na ba hona jarakani chinaw mayam mayam punamak asum support to bole pi ganu asi haijaraga ngasi gidi loisan jarage आप सभी को नमस्ते दोस्तों हमारे असम के 4 युवक रहस्यमय मौत हुए हैं वो भी अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर पर अपने परिवार के आर्थिक समस्या के कारण कुछ रुपए कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर पर जाते हैं हमारे असम के 4 युवक रहस्यमय मौत होते हैं ये क्या हो रहा है हमारे असम के युवक इस तरह किस कारण रहस्यमय मौत हुए हैं और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अपने परिवार को छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अपने परिवार के कुछ आर्थिक समस्याएं के कारण अपने परिवार को छोड़ दूसरे शहर पर जाते हैं कुछ रुपए कमाने के लिए चंद रुपए कमाने के लिए अपने परिवार की सुधार लाने के लिए लेकिन आखिरकार क्या मिला एक रहस्यमय मौत हुए हैं चारों परिवार पर क्या बीत रहे होंगे ये सब किस लिए हुआ क्यों हुआ ये तो हमें पता नहीं लेकिन जो भी हुआ बड़े अफसोस के साथ ये कहने पड़ रहा है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ
किस वजह से, किस कारण इस तरह रहस्यमय मौत हुआ है ये हम नहीं जानते, लेकिन सही इन्वेस्टिगेशन हो, जस्टिस मिले, यही हम हमारे सरकार और हमारे केंद्र सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमारे आसाम के 4 युवक को जस्टिस मिले और उनके परिवार को जस्टिस मिले। और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि अपने परिवार के आर्थिक समस्या के कारण बहुत सारे लोग अपने शहर छोड़कर, अपने गांव छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर दूसरे शहरों पर जाते हैं आर्थिक समस्या के कारण कुछ रुपए कमाने के लिए। आज जो हमारे आसाम के 4 युवक के साथ हुआ है, अगला किसी और के साथ ना हो, यही उम्मीद करेंगे। हमारे सरकार और हमारे केंद्र सरकार से मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे 4 युवक को जस्टिस मिले और उन परिवारों को भी जस्टिस मिले। साथ ही साथ हमारे 4 युवक जो रहस्यमय मौत हुआ है उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं प्रार्थना करूंगी। সকলোকে নমস্কাৰ। আজি বৰ দুখ লগা খবৰ আপোনাৰ সকলোৱে শুনিলে। আমাৰ অসমৰ 4জনকৈ যুৱক ৰহস্যময় মৃত্যু হয়। কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে, কিয় হৈছে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু এইটোহে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইন ফিউচাৰ আজি যেনেকৈ ৰহস্যময় মৃত্যু হৈছে তেনেকৈ ইন ফিউচাৰ কাৰো লগত এনেকৈ নহয়। কাৰণ আমাৰ অসমৰ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ কাৰণে বাহিৰত কিছু পইচা আৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত যায়। নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে কোনেও নিবিচাৰে নিজৰ পৰিয়াল এৰি, নিজৰ গাঁওখন এৰি, নিজৰ চহৰখন এৰি, নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকি বাহিৰত যাব কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু নিজৰ পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰি বাহিৰত 2 পইচা আৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে যায়। আজি আমাৰ অসমৰ 4জন যুৱক ৰহস্যময় মৃত্যু হয়। আমি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ অসমৰ 4জন যুৱকক ন্যায় পাওক, জাষ্টিছ পাওক। আৰু আমাৰ 4জন অসমীয়া যুৱক বাহিৰত 2 পইচা অৰ্জন কৰিব গৈছে, কেনেকৈ এনেকৈ ৰহস্যময় মৃত্যু হৈছে সেইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমৰ 4জন যুৱকক আত্মা শান্তি পাওক বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি নিজৰ পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰি, নিজৰ চহৰখন এৰি, নিজৰ পৰিয়ালখন এৰি বাহিৰত 2 পইচা আৰ্জন কৰিব গৈছে, কিন্তু আজি কি হ'ল, নিজৰ পৰিয়ালে কি হেৰালে, নিজৰ পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰি বাহিৰত গৈছে। আজি 4জন যুৱক ৰহস্যময় মৃত্যু হৈ গ'ল, ৰহস্যময় মৃত্যু হৈছে। এতিয়া পৰিয়াল, আমাৰ 4জন পৰিয়ালক, আমাৰ 4খনকৈ পৰিয়ালক কোনে চাব, এতিয়া কোনে চাব? সেইটোৱে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ 4জন অসমীয়া যুৱকক ন্যায় পাওক বুলি। ইন দ্য ফিউচাৰ এনেকৈ আৰু কাৰো ওচৰত নহয়। নিজৰ পৰিয়ালৰ এতিয়া কি হ'ব সেইটোহে কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু শেষত কওঁ, ভিডিঅ'ত যদি কথা কওঁতে ইফাল বা কথাত ক'ৰবাৰ ভুল হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। বৰ দুখ লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আজি বনালোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।